Kani ketika Batesi TV, bat pidang pet yaki kubur baman kasni, balawan rasha pi da ka Orange Nissan, lom so po niya Fabricate Shillong, ringkat bat ka BDW International School Nongmansong, Langkarding Shillong. Admissions open now. Shibenta ban kentiu yaki samla ki beran sab ha kajing la kai football. Ha ka thai nong kandong, ha kani ka kenti la sakhi ya ka jing shim khia, jong ka wai ka shnong, ha kani ka benta. Kani ka dik shnong, mau phan snar, ka ba lengba ka seng, mau phan snar Sports and Cultural Club Organization, ha ki benai balala, kala perlong ya kelempong ya kop la kai football, ya ka balatip kom ka fifth tournament knockout football, mau phan snar. Kabalas dang nadu ka arpulai trek ubenai no pra jong snam arajar khat kandai bat penkut no ha ka arpu artrek mentau benai rempang snam arajar arpo hadin bala dap pendam ya kejing kon banyo ra ikanam ladu ya kabala pelong hamadan menrat nakalang ki kentai kejing kon banyo ra ikanam ladu hakani kasngi kalalong ha pedang ka kanhon pendeng litha kabala penram no ya ka kanhon seng samla nongspong da argo lanot. Hakane ke lempong na kikin hon na kishin rangpa kiladon kanreu tuli kikin hon ki balawan shimenta hanrei ki atli ki balapoi shadu ka je khon ka bakhaddo banyora ikanam lado kidai ka kan hon mau phansnar sports club ka bala pelem no ka kan hon dilingem sports club dan reu gol anot yakini ki gol na ka benta ka kan hon mau phansnar sports club lai tli ki gol layo bantam dau samla lambor no se hakaminet ka bakhan reu laipo bat sapulai kat bai ki lai tli ki gol part layo thap dau samla Syabok nong siet hakaminet ke arpau usamla rakbor marwen hakaminet ke sapusan bat usamla penbha marna hakaminet ke banjupau.
haka jelang sam khusna makani gasngi laidon rangkat ru UMLA kini kathan uba SK Sun kum kongsan u second OC jongka thanat polet hasoyong urang ba snong jong kini kasnong bat kirang ba snong jong kisnong ba marjan rengkat kejinan lang kilong kemi kisamla ba kinong kitkam jong kaseng bala penlong ye kini kelempong ye ko hagani gasngi na kalyang kishenrang ka kenhon ke balajab ye kana do kalayo raru ikasong pisa ke bakat saw hajar tengka kat ba ke bawan baar kalayo 100,000 tengka ka sportsman spirit kadai bandan borobor jadi bandan ngunu jusno pia syaran menta kinang yele kaiba hakasin ga bahadin pila menelong pat maki inong job hakani kenti ga menta ngamut banong ba habangawan menyan ban hangni kum emili nong nikmat jong ni gathai ngalape je kini ngamadan bangidon kam man pin ba tingile ya kren bat ki ni kinong peniat jong kini ke tournament ki badai nang tinamau fansnar bat aga bakat du ngilasim ya karai bangin penbano ya kamadan hangte ya po mau fansnar daga bangile ya thiet na ki try jaka bat kabaladon lang ro khniat ka ba mensua bat daga ni ke jing thiet ya kini ke jaka ka ba dang mentai usnem ka madan ya sing ini yo ya kasais ke babiang kumade banyo bat ya kini kamadan ke ba wilayah thiet ini ya penteri kamno bat ngit skam ma ka tournament ke bansawan ngatarai ngit pinyela ka no hangte po mau fansna hadin bangalolong MLE Arsenal ngit skam bangin yo kamadan football ke babiang hangte like nongrim ngala penti ngada penti akani ka balong jingaseng bat menta pat apo mau fansna ngin sedang bandia ya kani nomor ba la kumnu apo benai Disember kamanan hang teng mau pansal kelak de benong ban penyilek kai harus dem ubanwan ngakan mau abaran ki final lapo chlong apo pulu hang te apo JN Stadium ya ki third division ki second division ka first division wadak super division ro kat ni kinong pikai kem dan show ndai hang ni pat kidang yebun kinong pikai hadu kat ni kapan ni bahasa ni PIA yang football adu kata-kata bat PI ke jingkersan bat ketika diang bat ketika mon ya kini ki kena samla ki jongi nama ka football li makalong menta kelade kan lat aikam ajam lada ngikwa bat kini ki kun samla jongi kenang kiu syakmat ngidai ban ai kita ka platform lani ka rensan ki bakin peni ya kasap ka pong baki kidon bat kata ka rensan ka ding modan football bat nalor ngamadan football ngidon kam ke tournament nalor ke tournament ngidon kam ke yo bat kata ka yo gade ke tournament bat kata ka yo ru kade ka football tournament hakaba kibabun kinong song kilapan pri dukan bat kinong man pikai kiabam kiadi bat kata kala de ka yo kapen kiyo ya ka yo ka kot omtang ya kinong mandi hendai ka pli kalat kalenti ya kikun samla
Kemudian lihat baingwan kloi naik madon sih. Ini air jing tapti nak bentah jong ini. Ini air jing tapti kebajang. Ini air jing tapti kebajang. Nak bawa penhap ya kini kalau mah nggak declare bah kini ke tournament arajar arpo kalakut